nonke babukele emakhaya igama ngosimangaliso ngokomtshali uMagalela Gasi njengengonyama uLinda Mkhonto uNselenduna uma siyavutshela echubeni ukhondlo uGebisa baye beshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwe babukele emakhaya sisasela eMshazafu namanje ilanga lokugcina ngci uday 3 lapho khona esikhipha khona kulomuzwa kwaMkhize khona eMshazafu babukele emakhaya ngizocela nje uanti walekhaya okuyena ozosithatha asibeke ukuthi kwenzakalani ngoba vele siyabona kuyaphithiza kunjaya kuvalwa umcimbi so kodwa mbukele before ngimveze ungakhohlwa ukwenza njalo uyazi subscribe uyashare uyakhomenta uyalike bafowethu ngaphandle kwenu niyazi ukuthi aselutho over to you auntie. Hey osukwini namhlanje angazi noma ngikikize kakhulu noma ngiqashiye kakhulu noma ngenze njani kodwa nje siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi namhlanje umcimbi uyagoqwa uyagcina namhlanje umcimbi kodwa siubona muhle kakhulu luwaqala muhle kakhulu siyaqhutsheka nje nobuhle uyafika imndeni nala siganisele khona sebefikile bambesa kuhle nje kakhulu ihlobo ekhona la ziningi kakhulu siyabonga so ngathi uNkulunkulu ngaqhubeka nje kube nokuthula njengoba kugcina nje namhlanje nakwelinye ilanga mekiwa kwelinye ikhaya kube njena nje hayi siyambonga nomntana wethu ukuthi cha ustrong kuko konke siyabonga bebe bahle kakhulu ngisacela nje akeze eduze kwami nje ke sikhulume nje ngikhulume eseduze kwami woza sis sondela ntombi sondela sis hawu siyabonga ntombazane akuqhubeke ubuhle akuqhubeke angazi ke wena ukuthi ubone kunjani. Ngiyabonga kade sanibona ngiyabonga kakhulu ngibonga nje nesupport yo-anti bami obaba wami bonke nje abangisupportile umamncane ihlobo zami umakhelwane nabangani laba abancane bebeza la ekhaya bezongikhwayisa nje nabangani bami nje bonke nje umphakathi shem ngiyabonga even ifamily yami nje ngibonga yonke ngiyabonga kakhulu ngizwa nje kumnandi nomalo nje usezoke nje elala ubuthongo ephume kule stress ebenaso ngiyabonga kakhulu ukuqhubeka uphathe kahle ukuqhubeka ngiphathe kahle ngigcine nje ngiright ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga kakhulu nawe siyabonga ukuthi usihloniphe mesikubiza nje sekusithathela phezulu kodwa nje wasihlonipha weza wazowenza lo mcimbi wethu wamuhle siyabonga ayiwe yebo ke mfana nami ngiyakubingelela mntanami ngikubingelela nje ngiyakubingelela khehla ngiyakubingelela mfana wami ngiyanibingelela kwizikhiphana emtshezi kusukela ekseni besikade kusaqhubeka nje umcimbi nje usaqhubeka nje yebo uday 3 namhlanje sisaqhubeka lapho ukuthena abantwana namhlanje bekade benza umemulo wokugcina bakusuku lokugcina namhlanje njengoba abantu babona bebhinqile bevunule babukeli bebahle kanjena nami njengoba ningibona ngiyacabanga ukuthi ningibone ngigcobe ibovu namhlanje ngifaka amacici namhlanje ngithola iweave mangabe ukuthi nje beninothise kahle besikade sigcobe ibovu emsebenzini nabantu abamizolo namhlanje babukeli siyaqhubeka indaba yokuthi ke sekumcimbi wogcina umemulo kaTozo
njengoba nibona insizwa agida phandle ke babukeli ziyagida insizwa ziyahlaba ziyajikijela insizwa mntanami ziyahlaba ziyajikijela insizwa phandle batabami nezingane zethu zinhle namhlanje zivunule zigezile oh namhlanje mntanami njengoba kade ke begide esibayeni angithi bese kuusuku lesibili angithi ababukeli babonile ngaleli langa ngesabatha ntambama eyohlaba inkomo efaka inyongo namhlanje sephothula umemulo eseyogidela esibayeni esegide esibayeni bese kuyilanga lesibili sekuukuthi kufanele gidele esibayeni ngoba nje bade gidele esibayeni ichaza ukuthi batabami kuusiko nomgomo lokho babukeli ukuthi kufanele ukuthi egidele esibayeni bebeyolanda insizwa ngenkathi bephuma ngaphandle bebeyolanda insizwa ngoba ngicabanga ukuthi mbukeli ubonile ukuthi ke ngicabanga ukuthi mbukeli ubonile ukuthi ke ngenkathi bephumela ngaphandle bathena sebebuya babuya nensizwa angibingelele kusikhiphane Mtshezi lo khulumayo uThulani kaMkhize khona lapha eMshazafe khona la eMshazafe ngizoqala ngisho ukuthi ukusuka nje uqala kwa umcimbi waqala ngomhla zaqala ngelokhunja indokhu Mhlonyane saqala ngomhlonyane salandela ngawo umhlonyane kwaba nengungu kwaba ngolesihlangelo ngesabatha sabe sesihlaba inkomo yokuqala umemulo kadadewethu ngokubona kwami ngibona ukuthi umcimbi uhambe kahle namhlanje ilanga lokugcina umcimbi uyaqhubeka uyoze kushona ilanga namhlanje ngibona ukuthi konke usuku lokugcina sesigcinile namhlanje konke kuhambe kahle kakhulu akukho la ngiphathamise kona nemvula ngiphathe kahle angiphoxekanga futhi ngizizwe ngijabule kakhulu ngokuthi ngigule kulolu daba ladadewethu ngoba lumsebenzi omkhulu kakhulu kuthina njengabantu besilisa obaba bafike belisha igama ukuthi ke sizokwenzela ubani umemulo bese egcine ubaba egcine sehamba emhlabeni mayihamba emhlabeni leyo nto isukusisalele thina kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ekwazi ukusigcina sikwazi ukuyenza lento lokho nje ngizodlulisa ukubonga kakhulu emndenini wami kaMkhize ukungichasa ukuthi ukusuka lapha kuze kube manje silekelelana benginika imali yonke into iphuzo yonke into bese ngibonga omakhelwane nomphakathi nomndeni wakhabomalo wonke ngokuhlukana kwawo umali uzalwe emndenini emibili kaMkhwanyana nakamchunu ngisobonga ukuthi bengisingathe befike lapha phakathi kwalomuzi la ekhaya bezosisingatha ngibonge isigodi sifikile isigodi sakithi insizwa ngibonga abaphathi bami bensizwa ngibonga iphoyisa lendawo ngibonga induna yendawo ubaba uMbona ngibonga nje kakhulu angiqedi bese ngibonga insizwa lezegida ingoma nomama abathwala icholo inyoka nehlazana nensizwa inyoka nehlazana egida ingoma ukuba befike namhlanje bezokwenza lokho engangicelile kubona ngibonga ukuphumelela kwabo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ebabusise bagcine kwanti ngiyabonga kwisikhiphane Mtshezi ngiyavuma gama lami nguZamongo Ndlovu la ekhaya uDozo usisi wami ngizomeseka izusisi kubuye kwaqala umcimbi ke hayi kumnandi kodwa kubuye kube nzima kubuye kube naloko kodwa ke kumnandi kakhulu bonje nawe ubonile besibe sibhimbe sikhohle hayi kodwa kube mnandi kakhulu ivunulo yethu bayithathe kodwa yona ithathwe kaSini Seloscope yasewembesi la Seloscope engilazi igama but ke yaSeloscope la kaSini ngiyabonga zomkhumbula ngizobuya ngizombona nje evikini ngathi ngiyabonga kakhulu into ayenzile ibe yinhle sekhulile kakhulu futhi uqhubeka ephambili.